thir tu zong te che bai vek ole tuntrum chu Faith in Christ tia YouTube channel a in da hian 7 Day Adventist ko ran thurin le zirtir dan aron beina sakhop maya 7 Day Adventist ko ran thurin kara hian 7 Day Adventist ko ran thurin po ni lem lo amarin dan phu abelin aron bei ta thina ni chung athu soi tam tak kara chuan mihring tharau chungchang hi ron soi pui ve katum don ania thir tu te uluk zoka ama thu soi nen lo khai khin turin ka ngen chewani tin ama hrim hi pafel tak pa in ngai tlom tak chu ani arin oma a video chan let po aphal viau bok ani thuma kan nei du lo mayanga a video chan let na hi voi khata kan ti zo vek seng don lova thuma hroi atan tun trum chu kan ron ti phot don ani video pani pathum te po lo ti chhole angai mai thaya chu wangin thlir tu te ranem ngai taka min lo thlir sak turin ka han ngen masa bok chewani ama saber atan chuan bible zirtir dan tur a soi then khat tu te ta na ziange eng hunami nge a hun lai mi tan chawani em kan ta na tangkai ve em ti chungchang a soi kha a tha hle in ka ria keipoin khatiang chungchang kha chu kapom thlapani amai ro chu Christian zong deuh thoin kan pompui thailo tur thu asoya chu asoi dan chu lo ngai thlaphot mayango patuan na ecclesiastes kan soi chu ring lo mi te perspective atanga khovel en dan kha ania chu ecclesiastes ziak tu hian hlai na ron ziak chu kani nunin om zia anei lo zia te kha ron ziak chu ring lo mi te tan pathian om lo ti tu te tan ni kha doctrine lo lak ngot lo tur anni nan lo la ringota 7 day ho nan lo la ringota lak lo tur ramsa le mi hring te chu angkhat mai main kan thi mai ti te kha alo zia ka te ka doctrine an lo la lak lo tur thok mun khatin kan thoa mi hausa po mi re thei po mi fel po mi sol po mun khata kan top kan ral mai khriat na te po aral mai ti kha ecclesiastes da ain ziak nge ya doctrine an lo la ringot lak lo tur ti kha ka thilani kan lak lo na chan tu chu hei ring tu te ta na khatiang kha aron soi dan chu ania khatiang aron soi chan ber pakhat chu mihring in tharau kan nei le ramsa ten tharau an nei chu ramsa emo mihring emo an thi hian khonge akal noi lama nge chung lama akal tu man an hriat lo thu zona angin lal solomon a hian aziaka chu kan thian pa faith in Christ tia in da pa hian nol atuma wangin hetiang hian thurina pom turan lo ti in asoi top mayani kha asoi dan dang lo ngai thale lokang o kan soi tum taka kan lu tanga proverb thu fingte psalm jopa song of solomon ecclesiastes ti how hi wisdom literature ti riatan ni hei hi hlabu po anni bokani chu wang chon hlabu hi doctrine lak chi ani lawa hlabu chun hun kal to asoi chang te oma hun lo la om tur vo ina thleng to ang mai asoi chang te po omang tuna kan ngai thla kang khan sam ziak te zopa ziak te thusil tu ziak te le tir ko te thil ti bu te le adang te po aniang thurina nei lo tur ati chan chu thusil tu bung thum thuaram sa ten tharawan ni thule mihring po in kan nei thu hi nol atuma wang ani ti achiang maya Christian zong deuh thoi hian kan thurin chu bible hi ani ti in kan soi deuh vekin rin omani amai ro chu bible hi kan thurin ni e kan ti vek rol hian thusil tu hi kan thurin ani sam hi kan thurin ani genesis hi kan thurin ani tiang zongin tu man kan soi ngai lo heng ziak chunga hian zirtirna doctrine atana kan lak tam tak hi a om zo kan ti hi kan hriat atan a thakhop mai en tirnan genesis bung khat le bung ni thu te kan cher chuan pathianin engkim asiam thu te ama hi engkim lo chhuana bul ani ziatar lanna kan hmuwa chu christian te chuan pathian chu engkim siam tu ani zia le engkim lo chhuana bul ani ti thurin doctrine kan nei chan ani vekani amai ro chu Genesis vek hian lotanu pui chenai lunga achan thute Josepha Aigupta Ramasala atan thute Abraham athi thute le khovela dam rei ber mathu sela chanchin point zia thute kan hmuwa khang zong kha tu man kan doctrine kan thurin kan tingai lo aum zia chu Genesis ziak pum pui hi kan doctrine kan tingai lo wani Genesis a hian kan thurin chu a omzo kani a thu a hian a omzo kani ti hi kan hriat atan a thakhop mai Genesis a hian thil kal to chi sang kan hmuwa chung zinga chuan pathian ring tu te tana inzir tir na tur doctrine hi a omani chu doctrine tana siam kan ni ti hi
kan hriat atan a tha khop mai en tirna pakhat han soi le taila thu puan ziak te kan en chuan in larna mak tak tak soifia vek thailo tur khoba mak te po a oma then kha chuan bible a po an pom lo pha hial reng ani he thu puan ziaka hian setana chungchang tam tak a oma chu chu kan thurin kan tingai lowang thu puan hian zirtir anaya soitum anaya chu a zirtir chu thurina doctrina kan lo nei ta zo kani ti hi ani chu chu kan thian pa faith in Christ te in da pa hian apom lo lui nge oniang abu ang pop pop khan an hnol fi thla thak mai ani kha hetiang bok hian bible ziak dang dang te po hi an ni veka sam ziaka te po lal isu Krista lo kal le tur thu te van tir ko te po pathian thom hang siam an ni thu te po kan hmuwa heng ziakina zirtir angin thurin kan lo nei ta hlom zok ani lom ni tuna thusil tu bungthum thu soibo adu awanga sam ziaka mi te zopa ziaka mi te thusil tu ziaka mi te tir ko te thil ti ami te hi thurina kan nei tur ani lo a han ti le si hian in tlo khal takin mihring tharau ni na dik tak bible atanga kan hmu theina nol ma saka tumani ti achiang khop mai heng thu dik sang doctrine kan lo nei na thu tak te hi hla thu mangin bible ziak tu then khat hian an lo puang chuak zok ani bible em nol then tur hian kan youtuber faith in Christ dia in da pa hian bible chunga thu nei na anei lo thusil tu bungthum thuwa ramsa tharau le mihring tharau chungchang hi pathian om ringlo te le emo ringlo mi te ngai dan ang mai khan aron soya chu wangin thurina nei lo tur aron te ve top mai ani thusil tu bungthum thu hian khovela hlei nei atam zia khovel rorel na hian sual na atam zia puan chuana ani zoka chu chu ilo zirang o kan thian pa soyang hi ani em achiang mayang chu thusil tu bungthum chang som paruk atang hian kan chiarange tin chu lo po chu ni hnuaya rorel na hmuna sual na omle dik na hmuna sual na om chu ka hmu boka karil ruwa chuan pathianin mi fel le mi suak sual te ro po arelang thil tin reng atan hun a om sia katia mi hring fa te chung thuwa chuan ramsa mai an ni ti anin hriat theinan pathianin an mani a fi ani katiril ruwa mi hring fa te chunga khorel le ramsa chunga khorel chu thumun ani sia khorel thumun an chunga atla ani pakhat athiang bokin adang po kha an thia an zain thok dan thumunin an thowa mi hring chu ramsa ain achung nung lem lo thil zong hi engma lo mai alo ni si an zain mun khata an kal veka an zain vai vutami an ni veka an zain vai vuta an changle vekani mi hring fa te tharau chu chunglama a chhoemo ramsa tharau chu hnoi lama leya a chukemo ti tu nge hria le thlir tu te arem chang ani chuan in bible khalo keu ve vek turin ka som chewa kan thian pa faith in Christ tia in da po hian lo keu se ka du hle mai tuna kan han chiar ta ka khan a khoi lai khange ring lo mi pathian om ring lo tu te chungchang emo an rin dan a soi chuana chu niang le rorel na mun le dik na muna po sual na a om thu te pathian in mi fel le mi sual te po ro arel sak don ti thu le mi hring lo piang to zong chunga le ramsa te chunga khorel hi thumun ani thok dan tharau kan nei dana thumun kan nia kan zain kan la thi vek don ti azir tir na ani jok sia ring lo mi te pathian om ring lo te chungchang a soi chu sakna ani tia kan thian pan han soi ve top mai hi chu lal solomon hi aza om lu tukani thuril tu ziak tu hian nun hi engma lo mai alo ni zia hla thu in kan thil ton sang alo soi chuaka atopa phei chuan he thu ziak hi thu tak thu ani zia a soi nge ani thuril tu bung som pahni chang ko le chang som tin a fing chau po ni lovin thuril tu chuan mi te hriat na azir tira ani thu fing toy tam tak angai tua azong chuaka arem fela thuril tu chuan thu pom tlak muturin azonga tlang taka ziak thu tak thu te chu ti in alo soyani ama thuril tu ziak tu nge hian thu tak thu ati po hi thurina nei lo tur tia lo hnol ngam tan chuan eng ziak ma hi pom thei ani lowang thuril tu bung som pahni chang saria khan vai vut chu a om angin leya achang leya tharau chu epetu pathian hnen akir le ani ti thu kan hmuwa kan thian pa hian mihring kan thi hian kan taksa hi vai vuta achang le ti po hi thurina le nei lo tur
tharau po pathian hne na akir le ti po hi thurina nei lo tur atile mai lo mo ka ti thusil tu ziak hi anol mak mai ani sia nge amarin dan mil lo deuh lai chau anol zok mihring kan thi hian vaivuta kan chang le a tharau chu min petu pathian hne na akir le ti thusil tu ziak hi apom ani chuan engwanga bung thumna ami ram sa tharau le mihring tharau thumun an ni thua soi kha apom lo bi kang le Bible zirdan tur na satakin aron soi masate te ya ama vekin aron nol le ta tina ani don lom ni azia lo khop mai ole ramsa ten tharau an nei lo nun na tho an nei ve lo atia kan thian pa khan huai takin asoyani kha tin 7 day adventist ten nun na tho mihring nara pathian ina thok lu kha oxygen an ti te khan an soi bokani kha ama soidan han ngai tha le masalok mayang o kan thu soi afia jok nan nima sela ramsa ten an nei ve lo kha nun na tho kan nar a tholu tani pathian ina mihringa nun na nar a tholu tan ti hi 7 day unaw ta chuanin oxygen at holut antia pathian po hian nung turin oxygen hi alo mamo ve reng maya achan chu ecclesiastes si angyelanganin ring tu te perspective anga an pom wangani pathian hian oxygen hi at horeng reng lo kha aron soidan chu ania ramsa ten nun na tho an nei ve lo ti tak mai hi bible hi abel chiang vak lem lo ti achiang em maya alo zir chian tur bible chang pahni khatlek han chiar chhuat sakta ila Genesis bung sari chang som panga kan chiar chuan ti chuan ti sa zong zong nun na tho pai reng te chu atuak zelin nova hne na longa chuan an lut ta a ti thu kan hmuwa helaya nun na tho bread of life atia hi nova hne na atuak zela longa lut te khan an nei vek thu asoya hei hian nova chung te mi pariat asoina kha ani reng lo ramsa te asoina ni nun na tho chu an lo nei chiang khop mai Genesis bung sari vek chang som ni pahal le ni hnia po khan ti chuan ti sa leichunga che thei zong zong sawa te ran te sa te ran nung leichunga bokwa ka kal tin reng te mihring zong zong te chu an thi zo ta veka an hnara nun na tharau tho om na zong zong khumuala om apiang te chu an thi zo ta veka ti thu kan hmulia nova hun lai tuilet manga pathianin ramsa tele mihring te ati boral te kha nun na tharau tho nei vek an ni thu mo se hian alo ziak tlat ani kan thian pa faith in Christ in tipa ai chuan mo sia zia hi apom omjok kawati ve helaya nun na tharau tho ati hi saptong lama chuan bread of life ti ania chu hebrai tongin ruak ti ani boka Genesis bung hne chang saria mihring te ti nun na atana pathianin mihring nar athok lu khani hei tak hi kan thian pa in ramsa ten an nei ve lo ati khania mosia ero chuan an nei thu chiang takin alo soi diam boxia heng te hi mosia zia ania thurina nei lo tur Genesis ania doctrine nei lo tur mihring in tharau kan nei thu ba khi doctrine nei lo tur kan tile zel mai don em niang kan thian pa in doctrine nei tur ati chin hi hriat acha kom khop mai heng Bible chang pahni khat leka po hian thusil tu bung thum kan thian paina soi bo mak tel hau lo po khan ramsa ten mihring angin nun na tharau tho an nei thu achiang tok hle a atul dana zirin video danga Bible chang dang nen ramsa ten nun na tharau tho an nei thu ron soile kan tum don ani ramsa ten soul an neya spirit ero an nei lo ti ang zonga chhuwa atum kha afu lo hle ani mosia hnel du khopin ke chu fin na ka nei lo mosia ziak hi ka oya thusil tu ziak po hi ka oi boka ka pom boka soul spirit han then sang veu don ma se a soitum azirin soul spirit hi mihring tharau soina atante mihring pum pui soina atante po man ani zoka amman na azirin chi sang soina a om zoka ni he thu hi chiang le zolin kan la soi fia le zelang kan thian pa hne na hian ngen na ka han nei duwa chu SDA 10 mihring nara pathian ina thok lu nun na thokha oxygen ani anti ti in aron soi kha ania hei hi hetiang aron soi thei chan hi tu soi nge a hriat khoyami nge eng source nge man source mu mal tak min pek thei nge ka be sai ani 7 day adventist te hian mihring nara pathian in a thok lu nun na thokha oxygen ani ti in
kan soi ngai lova chu tiangin kan ring bok lo bible point chu tiangin a soi hek lo pathian in mihring te min siam dan hi vai vut le nun na tho mangin ania vai vut kha nun na tho manga ti nun alo nia nun na kan lo nei chia khan oxygen mamo so mamo kan lo ni thei chau zo ka lo ni tin pakhat kangen le du chu 7 day adventist te hian tharau kan nei lo an ti tiang zonga i soi kha tu soi nge i hriat khoya tanga i hriat nge lo tar lang le turin kangen bok che ani hei po hi 7 day adventist thurin beitu ten dot manga an beina an phua chop mai mai ani ti hi kan thian pa hian lo hria se ka du khop maya kan soi thin le kan thurin chu mihring te le ramsa te hian tharau kan neya chu kan tharau chu pathianin ama tho min pek nun na tho hi ania chu chu keima ni ang kut le ke nei mu thei si lo khoi thei lo nun sang nei ang hi ani lo ve pathianin mihring te ti nun na ata na apek mai kha nun na tho ha kan tharau chu ani ti in kan soi thin ani tharau kan nei dan chu 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 ani bok nang mani ina kan thian pa te ina nang mani ina inrin dan anga tharau ruang am nei angkha kan nei lo kan tharau chu pathian tho he ni kan ti mol molom chu wangin tharau kan nei lo an ti ti ang zonga min soi thin hi in sim awa hun ta ve o tharau kan nei ma se kan tharau hriat dana in ang lo mai zo kan ti hi kan thu in chu chu ni ole heti zong hi video ma saber kan ti chu ma sak ber ole heti zong hi video kan ti chu ma sak ber thum ha hroya ta na kan han siam chu ni phot mai sela video le zel thir tu ten min lo ngai chan sak turin ka ngen chewani kan thu soite hriat fiana kan nei theinan lalpan mal min som sak theu ro se amen